ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзон аст, ҳамаш баҳри шумо бардори азиз омода шудааст ки пешкаштон мекунем. Хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корае. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе барои реклама дорен, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. хоб аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падилиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. рафтем. Якм эълони имрӯза. хоб якм эълони имрӯза мо дӯстони азиз мебелҳои фурӯшӣ ҳастае ки ҳамаи намудуш ҳастае. ай устал сар кардагӣ то ҳамун беседка ка то ҳамин лестнисаҳои хонара яъне ки омода карда бо сифати баланд ба шумо медиҳанд. хоб мебелҳои фурӯшӣ ҳастае яъне ки диван, хоб спални, кат яъне кати чӯбӣ, хоб кат бо беседкаш тайёр кардага ки бо гулҳои зебо ва кадом размере ки шумо мехоҳед тайёр карда метиҳанд. краскае ки свети шумо вибрат мекунад, ҳамун краскаша кадам метиҳанд. хоб маҳсулотҳои ин кату мисол масалан дивану ҳамин беседко ҳамашон аз Россия оварда шуданд ки дар Душанбе омода мекунанд ки ба шумо чӣ хел намудаш дар кора кадом размер ҳамашон даставкашон дар шаҳри Душанбе бепул аст. ва дар дигар шаҳру Нохияхои дӯстони азиз яъне ки скидка мекунанд ки мисол вайш ки даставка надорад. хоб кадом намуде ки ба шумо дар кора ин рақамошон астай. хоб ин ҳамин лестиso чизе ки дар ҳамин сурат бибинед ҳамашон ҳамира омода карда ба шумо метиҳанд бо нархи дастрас, бо нархи арзон, ҳамаш бо маслиҳат аст дӯстони азиз ки дар Душанбе қарор дорад дар пеши бозори Балх. хоб дута рақамошон 24 соат кор мекунанд. кадоме ки агар ҳамин хел чизо дар кор бошад аз номи канали мо гап зарен арзон карда ба шумо муомила карда метиҳанд. дар дохили Душанбе дар кадом ҳамун территорияи Душанбе даставкаш бепул аст. хоб бардор ҳамин навора камтарак тамошо кунед. баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. марҳамат. мегзарем ба дим эълони имрӯза. хоб дим квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомансур пеши бозори Хитой бозор гуфтагӣ аст бардори азиз пеши мактаб лаби роҳ да. квартира асосан варианти алишия дӯстони азиз фақат не ки хай нархша мондагӣ ҳастанд. хоб духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 58 квадрати метре. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммон, термис, кондитсионер, балкон, яъне ки бо ҳама шароитош зиндагӣ аст ки средни ремонт дорад. не ки ҳамин квартира ба як комнатага алиш мекунем гуфтага соҳибшон, яъне ки ҳозир ин квартира ду комнатага аст, ба як комнатага алиш мешавад. хоб нархаш 170,000 сомон. кадоме ки мехарад ба сум, кадоме ки алиш мекунад дар рақамошон дар поини видео аст дӯстони азиз ки метавонед дигар маълумотои пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хоб сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар, яъне ки пеши масҷиди Чкалов гуфтагӣ аст ки аз пеши масҷиди Чкалов 330 метр амиқа раҳ астае. обшум 3 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёре ки якта калидор, ошхона, ҳаммон, баня дар даруни ҳамин хона аст ки беҳтарин ремонти замонавӣ кардагӣ ки дару тирезаҳои пластикӣ часпондагӣ ҳамаш навай. дар инҷа обсвет дорад, ошхона ҳамаш қоидавият, термис, кондитсионер, ремонти беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки фақат суратҳои дарунша роҳӣ кардагиан ҳастанд дӯстони азиз. хай кадомтон агар харидор бошем бо дигар суратҳошон ба шумо равон мекунанд. фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад гуфтага соҳибшон. рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумотша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ.
خب چهارم خانه فروشی نزد حولگی است دوستان عزیز قرار دارد در نویه دنغره در دهه ایترقه گفتگی است یعنی که ما نمیدونیم با ما نیپراویل روی کده یعنی که ما نیتو خوندیم که همه خیلی معلومات دهه ایترقه خیلی دیگه معلومات از خودشون میگیرن عذر زیاد آفشیم 7 سوتیق زمینه که 3 در خانه کردگی تیار است که یک تا کلیدور اشخونه حمام همش در درونی همین خانه هست که ریمونتش هست یک تا دیگهش ریمونت نکرده که دیگرش هست گردی خانه دوستان عزیز خیلی چخیره بینین هوی هسته خیلی بود دیگه معلومات از خودشون فروخته میشد اون نرخ 110,000 سومونی که با سودا و معامله میشه گفتگی در نزد خانه خب رقمشون در پایین ویدیو هست کدوم اگر خریداری انیق باشین دیگه معلومات چه میگیره خانه 110,000 سومون ارزونه میتونین با خیلی ارزون کده گیرین خب نوارا تا آخرش تماشا کنین لایک و نمونه میباشد نوارا دوام میدیم میگذره با پنجم کوارتیر فروشی خب پنجم کوارتیر فروشی است دوستان عزیز که قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون سینو یعنی که گیپرازین پیشی بازار دهقان بازار گفتگی است یعنی که دهقان پیشی مکتبی 91 همین خیلی معلومات آفشیم یک خانه کوارتیر است که در دوم اشونه قرار دارد 40 کوادرات متر که اگر که خواهین تقسیم دو تگام کده می شود در اینجا اوبسوید دارد اشخانه حجتخانه همش است که پنلنی دوم است در دوم اشونه خانه با همه شرایط زندگی تامین است که در درون خانه یعنی که بالکن دارد ترمیز کانسنر یعنی که به یگون کمبودی همش کوخنی گارنیتور همش کردگی است که تلویزیون باز همش هست فروخته میشد با نرخ 290,000 سومونی که با سودا و معامله میشود در نزد خانه گفتگی صاحب شون خب رقمشون هست که میتونن دیگه معلومات پورش رو از خودشون گیرن خواهش میکنیم که لایک و نمونین و ویدیو نواری ما رو در ایمو واتساپ تون پادلیسا کنین خیلی کاری خوب میشید میگذاریم با ششم خانه فروشی خب ششم خانه فروشی نزد حولگی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر کلوب در پیشی پاستیانسی سوئد گفتگی است همین خیلی معلومات آپشن 8 سوتیق زمینه که 5 در خانه کردگی است که خانه ها ریمونتی میونه دارند در اینجا آب سوئد دارد اشخانه حجتخانه حمام گردی خانه محکم با همه درختانی میوه دهنده تامین است که خانه آب سوئد دارد فروخته میشد با نرخ 155,000 سومونی که با سودا و میشود یعنی که در نزد خانه گفتگی که خانه دا گاز خانه انجام خانه اوغل امیخ دگدون خانه بانیا عدلنی هست خب 155,000 سومون با معامله میکنه گفتگی مرحمت دیگه معلوماتش از خودشون گیرین میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی خب هفتم کوارتیر فروشی است دوستان عزیز که قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون اسماعیل سومانی رو پروی پارک عینی در همین دوم قرار دارد آفشیم یک خانه کوارتیر است که در سیم اشونه قرار دارد 38 کوادرات متر درونش کالون است که در اینجا آب سوئد اشخانه حجتخانه حمام ترمیز کانسنر تلویزیون مبل همه خیلی چیز دارن که با همه شرایط زندگی تامین است که سروشنا فروخته میشود در نزدیکیش مکتب مغازه همه خیلی چیزا هست دوستان عزیز که جوشجویی بهتره که سنتره خب فروخته میشد با نرخ 280,000 سومونی که با سودا و معامله میشه گفته در نزد کوارتیر کدامتون اگر خریداری انیق باشین که اگر معلوماتش به شما فهمو نباشد رقمشون هست که میتونید زنگ زد دیگه معلوماتش از خودشون گیرن شما اگر هم خرید خانه‌های فروشی کوارتیر زمین ماشین چیزی که برای رکلام دارین در نمره ایمو واسه ما روی کنین رکلام میمونه میگذاریم به هشتم خانه فروشی خب هشتم خانه فروشی نزد حولگی ما دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور یعنی که کوچه کراتوگینسکی گفتگی است بردارم آپشن 3 سوتیق زمین دارد که 3 در خانه کردگی هست یک تا کلیدور حمام آشخانه‌اش در درونی همین خانه هست که خانه رنگ و بروش کردگی است که می‌دارین زندگی میکنین خیلی دیگه معلوماتای پورش از خودشون معلومات راستی که بسیاری بعد پیشنهاد کردگی نیستن رقمشون هست بردارم میگیرین فروخته میشد با نرخ 170,000 سومونی که با سودا و معامله میشه گفته خدمت خریداری انیق میشود خب رقمشون در پایین ویدیو دیگه معلوماتای پور از خودشون بردارن خب خواهش میکنیم که لایکتون در همین ویدیو نواری ما مونیم و ویدیو نواری ما رو در و ایموتون پادلیسا کنین خیلی کاری خوب میشید چی خونه که در کار نویسین البته پیشکش میکنیم
мегзарем ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. хоб нӯҳум квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз ки қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар ҳамин центрш ҳамин квартира ки обшим якхонага квартира ки дар нӯҳум ошуна қарор дорад 43 квадрати метр. агар ки хоҳен дукормандагам мекунед чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. дар инҷа об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш тайёра ки лифтам дорад дӯстони азиз ки дар наздикиш мактаб, мағоза яъне ки парк ҳама чӣ ҳаста ки 50% квартира оҷо ремонт кардагӣ тайёр аст. яъне ки 50% гаша хитон мекунен. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, яъне ки муомилаи хуб мекунем гуфтагие ки ҷои беҳтарин аст. марҳамат бародаре ки ай ҳамин территорияи мисол ёвон пристав квартира на шумо да варианти хуб метавонед ки дигар маълумоташ аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хоб даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстони азиз ки қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дар пушти молбозор қарор дорад. ҳамин хона гуфтаги соҳибшон яъне ки пушти молбозор дабуда обшим 7 сотиқ замине ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст. хонаҳо средни ремонт доранд. дар инҷа об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, аловхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастад дӯстони азиз ки дар даруни хона шифонер, мебел ҳамин хел чизо ҳам доранд ва чанд навъ дарахтони мевадиҳандам ҳастанд. срочна сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки бо савдо мешавад, яъне ки муомила мешавад. гирдаш бо семиблок маҳкама дар трезаҳои пластикӣ часпондага дарои навай бо пешдан навесам дорад дӯстони азиз. хайчи хеле хутона рӯи ҳавлишам сияшка кардагӣ ҳастай, об качайка ҳамаш ҳаст. хоб рақамошон дар поёни видео ҳаста ки дигар маълумотои пурраша аз худашон мегирем. бо як чанд дари дигар фурӯда метавам рехтагӣ будае ки хай қатишон ҳисоб кардиянд. марҳамат, дигар маълумотша занг задагирем дӯстон, мо навора давом медиҳем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. хоб 11 квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад бардорон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пеши налоги кӯҳна гуфтаги ҳастад ки центри ваҳдат даста обшин квартира якхонага квартира ҳаста ки дар дуюм ошуна қарор дорад 38 квадрати метр. хоҳен дутагаш тақсим кардан мекунед. доми 9 этажа ҳаста ки лифт дорад. уже одамо яхелаш зиндагӣ кардаест мегара уже фармонаш буромадаги аст, яъне ки метавонед ки ремонта сар яъне ки квартира коробка ҳаста ремонт кардаги нест дӯстони азиз. дар трезаош часпондаги аст, фақат ремонтша хитон мекунен. фурӯхта мешавад бо нархи 159 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем гуфтаги соҳибшон. хоҳиш кардаги ки беҳуда занг назанад, фақат одамони квартирахар фақат яъне ки муомила мекунем гуфтаги ки дар дуруш проекти ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш кардагӣ ҳаста ки фақат ремонтша сар мекунен. марҳамат, рақамошон аста, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз ҳамин ака гирен. марҳамат. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. хоб 12 квартираи фурӯш дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар кӯчаи борбад 20 гуфтаги ҳастанд бардорни азиз. хоб обшим сехонага квартира ҳаста ки дар 5 ошуна қарор дорад 65 квадрати метр ки об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, телевизор, база, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аста ки бардорон медорем фақат зиндагӣ мекунен. хоб фурӯхта мешавад бо нархи $23,000 ки боз савдо ва муомила мешавад ки дар ҳамин номерошон ватсап доранд. фақат одамони харидор гуфтаги наистанд ки беҳуда занг назананд ки ака одами коргар будааст, фақат барои одамони харидор гуфтаги соҳибшон. хоб рақамошон аста, метавонед дигар маълумотои пуррашро аз худашон гирем бардорон. хоб агар шумо манхали квартираҳои фурӯшиё ки хона, замин, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед хоҳен дар фурӯш мондан дар номерои имо ватсапи мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем бардорни азиз. агар ба шумо чӣ хонае ки дар кора барои харидан дар комментари нависед, мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.